Assalamualaikum, Maatı kanalının görüşçüleri. Hurmatlı kökbörü sүйүүчүлөр. Бүгүн 25 декабрь 2023 жыл. Жаңы окотто Аламан улак болдот. Той улак эмес тугандар. Бизде көпчүлүк акча чогутуп чыгарган улакты арпана деп коебуз. Ушул арпана улак соруну менен. Өзбек тугандардын арпана улагы. Атай ой көп. Улак Кызылтайдын палбаны Чыңгызда. Чыңгыз палбанына. Ulardan paylaşılar. Atı uçlara kesler para koy. Ягуар деген аты менен Чыңгыз палбан. Кызылтайдын палбаны. Onu ortadan açıp koyarsa polvonlar. Азыр байге болот деп атат. Çeke çıkıydı. O payge ulardı. Байге. Күлүктөр аттар. Күлүк аттардын. Акчабадан Бактияр палбан. Бактияр палбан болот. Бүгүнкү улактын өзгөчөлүгү ушу байге дагы кошулуп тур. Байгеге эрлерин бүт алды. Жайдак чабып ачат өзүнүн эрежеси боюнча. 20дан ашыгат. Стартта турат бул жерде. Бүт жаштар. 20дан ашыгат. Болжол менен 20дан ашыгат. Так саналат. Ушулаттар чабылат. Эми чооррагын тартып көрсөтөлү. Кызарган адырга чейин. Өтө деле узак эмес. Болжол менен 500 метрден узагыраак. Болжол менен. Старт берилди. Кара биринчи беттат кара. 30-дай ат экен. Болжол менен 30-дай. Ак Спартакка биринчи кетти. Кудес кора 1-2 топ келени мейте тополон кылдырмаста. Ким 1, ким 2, ким 3 болгон азыр. Так маалыматым бар. Кудес кора топ келилер. Yana ulaşla 5000 turup durasılar. To'xta, yetishinglar. Жана мен айткан айткан экенмин. Ак Спартакка биринчи болуп тур. To'xta, bir taraş o'tlayli. Hamma rozimi? Rozimi? Ol echkini. Otga yetib. Арал деген. Oroldan ekan, Oroldan. Chapa olsun olsun. Арал деген айыл бар. Haydi, ekkini olsun. Ушул болот. Биринчи месте. Ekkini yetişinglar. Экинчи, үчүнчү орунга тартыш болду. Bo'ldi polvonlar. Amin. Акчалар сыйлыктар берилди 1000 сомдон 2003-кө. Allohu akbar. Hayda bollar, hamma rozi. Бул эмне Өзбекстанбы дегендер үчүн айта кетели, бул нокаттын жаңы нокаттагы өзбек туугандарынын улагы. Ушунча элди чогултуп турпа улак берип аткан өзбек туугандарга деле. Атай ой көп. Улак жерге түшө элек. Жерге түшсө сорун деп айтылды.
Бирок жерге түшүрбөй ачат. Тастайлык канталы. Жерге еми түштү. Polvonlar. Yerga soq kuch chiqishga 3000. Aytishi 2000 tashamaysan, menga olib kelasan. Tashavorsan hisobmas, menga olib kelasan qaytishini. 2000 so'm. Kuch chiqishdagi pakka 3000. Xabaringizga bunyodga. Bir odamni kaliti yo'qolibdi, kalit mana bizda. O'lisi bo'lsa. Oğlunu diyorlar, bunu da alın. Al bu teknoloji. Ko'tarildik. Ashraf aka, mayda borsangiz. Ko'tarildi. Ko'tarildi. Hech kim jolundan chiqalik. Güzel bitti ulan bulan. O güç somonga o. Qayra tushib qoldi. Eski akça. Qarşıdan kelgan 2000 rubl top. Abi sormaktan geçiyor. Qayradan ko'tarildi. Somonga oborib, ataysan hesab bo'ladi. Güç yok. Aytsa olib kelasan, bizga odamga oshib yaningda Tashlasa esepte aytıldı, biroq tashlaylik taqdiri. Şul polvon kelib tashladi. Hoji! Atım elbeydi ekanmiz. Aybek! Alıp çıqqanга 6000 so'm aytıldı. Alıp çıkıp gün çıkışqa alıp barsa 6000. Ko'tarildi, saqalab biroq.
Salып aldı. Meylet şu balandık oldu. Dağda neler beceriyoruz. To'xov jeri borib qoldi. Aytmadik, to'xov jeri borib qoldi. Hayran men. Vay be Allah'ım. Meylet şu balandık qildi o'zi. Jo'nni qo'yishmadi. Jalaka qattiq qarmadi. Jalaka o'tib ketadi ekan hozir. Ha, jalaka salom. Janozash bilan talak etishdilar mana. Jalakan biraz atchib qolgan, hech kim talashgan yo'q. Ko'targan bo'lani meni ayb qilishdi. Rahmat. Abbos polvon olib keldim, ana yerga tashak yaratdim.